Katkum ka update jang kasurak sa wish lang daw ki kabadan harum lai lengkot nin kasni ka adnyo tarik naitung ajar penriu ka NPYF penusla blok hapok ka jingalam wa advisor ba rabok lang tensong kelayo ban jurip yang ye kena kasurak haden ki katu ka nesngi baladap hiar jurip bat inspek rengkat USDO ka penusla civil subdivision Sri Gautam Wajri. Kumta nakaleng ka NPYF penusla blok hapok ka jingalam wa advisor ba rabok lang tensong kilaong baka jinghir jurip jangki syakane kajaka kalong baik ban kami bini ya karukam trikam jang company NHIDCL badru ban batha bakan shimkhia bat kam trusted ya kane kasurok ka bakipai ba nokshak nong kila ut bat shamjing nakapor syakapor Shushu kila ong hadin baladap banyak keren bal supervisor ubadai pej ya kate kasurok nakaleng gajang ula pensngau berula ong baun sa shimkiano ban pentristed mardor ya kani ka kam kanang ban yo ban pelaj na ocean ya kani ka suruk sawi hakini kisi kibanwan dari em umjet ana dari baju ibu mana em lak wong hap dari nu ibu mana loking obi इधर हम फीलिंग करते रहेंगे हमारा काम इधर चलता रहेगा ट्रैफिक इधर से जाता रहेगा सिंगल ट्रैफिक और वो हाँ ये ब्रिज के लिए और ब्रिज के लिए टेम्परेरी छोड़ के लोहे का जाकर आ रहे हैं लाठी डाल के फिर आगे को पड़ता है जिसको रोड में गया tambah lasang nih apa sih ada berapa lasang nih prinsip lahap kan dia untuk wih aja hei mana bisa ada kan yang ada yang benar ini jika apa yang orang bisa mesti apa lagi dari mana dari em umjet ana dari baju ibu mana em lak wong hap dari nu ibu mana dan dia lagi dia long kan dan lu yang syuk kan aja tak slope sih lu yang syuk kalau nak kan em saya kena stay baca tak slope setang ada ia ke bahaya terong lang kan ada dia ada ia utama jurang em boleh ngilang jadi ulah thiak sia kan tian kan hei ke suki dap ke chathe kalau menang sekali Bahaya